Ndabasuhuje kandi mbaha n'ikaze mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro byacu aho muherereye hirya no hino ku isi. Ushobora kandi kuba ari bwo bwa mbere ukurikiranye kino kiganiro, ngusaba gukora subscribe kugira ngo uzakurikirane ibiganiro byacu byo butaha. Uyu munsi mu nkundire tuze kugaruka ku mateka y'umunyafurika ukomoka mu gihugu ca Malawi. Ni umusore wagize indoto zisa n'iz'ubusazi, benshi bamufata nkaho yagize ihungabana mu mutwe nyuma yo gufata icyemezo cyo kuva mu gihugu cye ca Malawi yerekeza mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amaguru. Urugendo benshi bafataga nk'urudasanzwe, ahubwo bavuga yuko umusore yoba yarataye umutwe cyangwa se yarasaze. Nubwo biruko nta kabuza yashite ku ndoto ziwe, akandagiza ikirenge cye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagenze imyaka 2 n'amaguru, yaciye mu bihugu bigera kuri 4: Tanzania, Uganda ndetse aca no muri Sudani. Yanditse igitabo cyahinduye amateka y'abantu benshi, ni igitabo cyakunzwe ndetse gikurikiranwa n'abantu benshi kuri New Times. Uyu musore ni muntu ki? Niki twamwigiraho natwe? Igitabo cye cyahinduye ubuzima bwa benshi. Igitabo yacise I will try, nzogerageza, subire kandi ngerageze, nongere kandi ngerageze. Mbahaye ikaze muri kino kiganiro. Nje nitwa Muragwa Moise. Uyu musore amazina ye yitwa Legson Didimu Kaira. Umusore yavutse mu muryango ukenye, batagira n'icyo kurya, batagira icyo kwambara, batazi n'ikirati cyari cyo. Nyina umubyara yari umurwayi. Igihe yari afite inda yiwe, igihe umwana yashakaga kuvuka, yabonye yuko umwana azokura mu buzima bubi kubera yuko atazoronka ibyo afungura, bituma afata umugambi wo kubyara umwana akaje kumuta mu ruzi. Kubw'amahirwe meza, kuko Imana ifite ubuzima bw'umuntu mu kiganza cyayo, umwana yarokowe n'abariko baroba mu mazi, bamutwarira mama wiwe, baramugaye, baramubwira ngo ibintu yakoze ntibibaho, akwiriye kurera umwana wiwe. Ni nayo mpamvu bamwise Didimu, bamwitirira umugezi yari yaratawemo. Amateka yiwe aratangaje cyane, ameze nka Mose. Mama we wamufashe amushira mu gaseke, ariko iwe nubwo yari mu gaseke yatowe n'umwami n'umwana wo kwa Farawo. Ariko iwe nta gaseke yatawemwe, ahubwo yaramutereye mu mazi. Ariko umwana kubw'amahirwe meza ndetse n'umugambi Imana yari imufiteho yuko azohindura byinshi kuri ino si, akandikisha amateka. Umunyamalawi wari ugiye kwandikisha amateka bwa mbere, Imana iramurokora mu mazi, ntiyarohama, ntiyasoma nturi, arokoka uko nguko. Impano yahawe n'ababyeyi no kujanwa ku ishuri. Nubwo bitari byoroshe mu buzima bugoye, mu buzima bwo kutambara inkweto, mu buzima bwo kutaronka ibyo bafungura, nta kabuza Imana yamuciriye inzira. Yize amashuri agenda ibirometero 12, 6 kugenda ku ishuri, 6 kugaruka. Ariko yari umwana ukunda ishuri cyane. Kaira Legson iwabo mu gihugu avukamo, abari bazi kwiga gusoma igihe cy'abakoroni bari abantu 22. Bigafasha icyemezo, aravuga ati nkwiriye gukora indoto zanje nkazigeza kure, kaja kubandanyiriza amashuri yanje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Indoto zari zisa nkaho ari z'ubusazi, nta wundi n'umwe mu gihugu ciwe wabigezeho. Nibwo gufata umugambi agenda n'amaguru, asezera biwabo, babwira yuko iwe yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi azohakandagiza ikirenge agenda n'amaguru. Indoto biwabo bamubwiye ko atazoshikaho, abaturanyi bamubwiye ko ahubwo ari ubusazi, amashuri yize ahubwo yamusazije, aho kugira ngo azove nk'umuntu muzima. Yaciye Tanzania, aca Uganda, akoraho igihe kitari gito yashaka amaronko. Nibwo yagiye muri biblioteke gusoma, abona yuko bahaba applyingira scholarship muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Arayapplyingira, ariko kandi arayironka, ariko bimusaba yuko wenyine azirihira ishuri hanyuma akagenda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubuzima butari bworoshe cyane yaciyemo, byatumye
iyo bourse atayironka kubera yuko atari afite ubushobozi. Byamufashe kandi urugendo runini cyane, agenda n'amaguru ava muri Uganda yerekeza muri Sudani. Niho yashitse abwira abamisiyoneri bari aho ngaho batondera amakuru y'ibyabaye. Ni urugendo yafashe cyane. Ni umugabo wagiye imyaka 2 ndetse bimutwara hafi ibirometero bigera ku 3,000 agenda n'amaguru. Kayira afite amateka atangaje cyane. Ni umusore udasanzwe. Ubuzima bwe bwahinduye amateka ya benshi. Agezeyo niko kumushakira tike y'indege ndetse na scholarship yari yaremerewe muri ico gihe. Aje kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Indoto ziwe ziba zirasohoye. Abakandagiye ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yanditse igitabo acita I Will Try. Iki ni igitabo, impamvu yacise I Will Try ni ikirangantego cyangwa se embleme cyangwa se ikivugo cy'iryo shuri muri ico gihe yigiragaho. Yari afite n'agapira k'ishuri kari kanditse I Will Try, akareba kakamutera imbaraga. Ibyo unyuramwo byose uzoshira Imana imbere, ubone ko bizokunda. Muri buno buzima nta kidashoboka, kuko Imana ubuzima bwacu bufite mu kiganza, kandi byose bishobokera mu gihe. Imana yahaye amaboko igihe, kandi igiheza surprise idasanzwe. Ibyo unyuramwo byose uzogufashe gutera imbere. Ubyihanganire byuzocamo byose. Nta numwe wageze ku iterambere atarabanshije gukubitika. Abantu bose ubona muri ino si, benshi bageze ku iterambere ryabo barabanjije guca mu bibazo byinshi. Nta cyawe kitari mu mwanya wacu. Ikiri imbere kizohagarara kigurindire, n'ikiri inyuma kizirukanka kigusanga. Byose ni mu gihe. We gucika intege, ubone ko byose bishoboka ukiri mu mwuka. Igihe ni umutoza ukomeye cyane. Igihe ni umwarimu w'umuhanga utanga ibizamini bitandukanye. Ushobora kuba uri mu kizamini ariko ejo kandi uzokironkamwo intsinzi. Imbere yawe ni heza, irimo icyizere cy'ejo hazaza. We gufata umwanya utekereza kuri kahise, kuko nta na kintu na kimwe uzagahinduraho, ariko focusinge. Reka kuguma muri comfort zone yawe, ariko ufata ibitekerezo byawe ubishira imbere, ubone yuko byose bishoboka. Ndagushimiye we warunteza amatwi. Nizere ko bino bintu hari aho bigushitsa kandi bishobora guhindura ubuzima bwawe. Murakagira Imana, ndabakunda.